we uri muranyumviriza ni wihane kuko Uwiteka aje gutembera mu bantu, agiye gutembera mu bantu. Niyatembera mu bantu akadutemberamo, urazi bizakoreka. Imana ije gutembera mu bantu bivanye n'ibyaha biriko biratuma Imana iza kudutemberamo. Yesu nashimwe. Abakunzi b'Urukundo TV muraho murakomeye, nanjye ndaho ndashima Uwiteka Imana Isiraheli, ndakomeye cyane. Ndashimiye abantu bose bantera intege mu makomenti, nukuri ayo makomenti yanyu aramfasha. Yesu Kristo nabaho umugisha. Kandi nkaba nshimiye n'abantu bandika amakomenti yo kuntuka, bakansebya bansebereza aho ngaho. Imana ibahe umugisha nabonyene. Uyu munsi ndabazaniye ubutumwa uvuga ngo Imana ije guca muri twebwe. Bene data nshuti z'umusaraba, Imana igiye kuducamo. Iri ni ijambo ry'Imana, Imana yampaye. Ndasaba umuntu wari wese ari bwumve ino jambo yiyumvire, yibuke uko agendana n'Imana, kuko ibintu biriko biratuma Imana iza kutunyuramo cyangwa se kuducamo, guca muri twebwe. Nta bihugu birimo, ariko harimo ko igiye kuducamo. Dukwiye kugira iki? Dukwiye kwiyeza. Dukwiye kwiyeza kugira ngo tureke kubabaza Imana ya Isiraheli. Yesu nashimwe cyane. Ndashuhuje abantu bose bakurikirana ubutumwa ndabahereza. Ndasuhuza abantu baba mu gihugu cy'Abisilamu, yemwe mwumviriza ubutumwa ndabahaye. Yesu nabaho umugisha. Ndasuhuza ababa muri Swede, ndasuhuza abantu baba mu Rwanda no mu Burundi, abantu baba muri Kenya ndabashuhuje, abantu baba muri Canada mwese mwumviriza ubutumwa ndabahaye, nukuri ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abantu baba muri Australia, abantu baba mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, mu buce mu burere butandukanye, Yesu Kristo nabampere umugisha. Ndafite ijambo ry'Imana, Imana yampaye kugira ngo dusangire. Umuntu wari wese ari burangize kumva ino jambo, nukuri nagende yiyumvire aho yabagenda nabi kugira ngo yihane. Reka buno butumwa ndabushire mu maboko y'Uwiteka. Kadusenge. Uwiteka Mana nyiringabo, urera urakiranutse, uri umunyembaraga. Mwami dore ndi imbere yawe ngewe kabumbano, ndakwinginze undungikire umwuka wawe wera kugira ngo Mwami aze anshigikire maze amfashe nasame nawe avuge. Mwami Yesu ndabohesheje imyuka yose mibi iri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Mwami, ijuru rize maze rishigikire. Ndagusabye data umumarayika wawe aze angote mu izina ryawe Yesu Kristo. Data wa twese, umuntu wari wese ari bwumve buno butumwa Mwami bumuhindure. Urakoze Yesu. Mwami Yesu, umwuka wera aherekeze buno butumwa kugira ngo bugende bukore ikintu mu mitima y'abantu. Sabye mu magambo make byinshi ubiduhera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ku bantu bafite za Bibiliya,
nimugende musome mu gitabo ca Amos igice ca 5 ku murongo wa 16 n'uwa 17. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome. Nuko rero uku ni kuhoraho Imana nyen'ingabo agize, ari we mwami, ati hazoba amaborogo mu nzira zose z'ibihamo, kandi mu mayira yose bazovuga bati nubuyobe nubuyobe. Bazohamagara n'abarimyi ngo barire, n'abazi gucura intimba ngo baboroge. Bene data, ku bantu badafite batumva ano magambo, ni mugende mufate amabibiriya y'ikinyarwanda musobanukirwe neza ibyo Imana iriko iravuga hangaha. Singe ndikunda bivugana ijambo ry'Imana ririko irabivuga. Kandi Uwiteka nyiringabo, Uwiteka umwami w'abami, niwe ariko arivugira no magambo. Ndikunda babwira amagambo ari ahangaha. Imana irimwe iravuga. Reka nsubire mu rino jambo. Nuko rero uku ni kuhoraho Imana nyen'ingabo agize, ari we mwami, ati hazoba amaborogo mu nzira zose z'ibihamo, kandi mu mayira yose bazovuga bati nubuyobe nubuyobe. Bazohamagara n'abarimyi ngo barire, n'abazi gucura intimba ngo baboroge. Ku murongo wa 17, no mu mirima yose y'imizabibu hazoba amaborogo, kuko nzoba nciye hagati muri mwebwe, ni kuhoraho agize. Ngo kuko nzoba nciye hagati, kuko Uwiteka Imana azaba aciye hagati muri twebwe, ni kuhoraho agize. Hazoba amaborogo, hazoba amarira. Bene data, nshuti z'umusaraba, hazoba amaborogo, hazoba amarira, kuko nzoba nciye hagati muri mwebwe. Imana igiye kutunyuramwo, Imana igiye kutunyuramwo. Nta gihugu ahangaha canditsemo, ntago iri kiravuga igihugu, ariko iri kiravuga ko izabinyuze muri twebwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, Imana ya Isiraheli iratuburira buri munsi, buri mwanya, ariko twebwe ntago tuko turumva. Uku nukuburirwa ko tugiye kuzarira tuboroge, kuko Uwiteka azaba yanyuze muri twebwe, azaba yaciye muri twebwe. Mwene data urimo uranyumviriza, aha ni wewe wo kwikontorora. Ni wewe ukwiye kwikontorora ukuntu uri kuragendana n'Imana. Nurebe mu magambo urimo uraganira n'abandi, amagambo uri kuraganira n'abandi ko atariko aratuma Imana ibabara. Nureba mu message uri murandikira abantu, nukontorore
message uri murandikira abantu ku iphone cyangwa se amakomanteri uri kurabwira abantu kuma YouTube, ni wikonore wowe ubwawe uko uri kuragendana n'Imana. Ikontore wowe ubwawe nimba utariko uranka abantu ubangira mu vyiyumviro, ni wikontore wowe ubwawe, ikontorore mwene data, kuko Imana igiye kutunyuramo. Imana Isirayeli igiye kutunyuramo, kandi mu gihe izatunyuramo hazaba amaborogo n'amarira, hazaba ibintu bitandukanye, abantu bavuga ngo nubuyobe, kandi ubwo Imana nizabiri kiratembera mu bantu. Nurebe nibikutaratunganya. Yewe muntu utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, yewe wa musinzi uri kuranyumviriza, yewe wa mubeshiwe uri muranyumviriza, yewe wa mucuraguziwe uri muranyumviriza, ni wihane kuko Uwiteka aje gutembera mu bantu. Imana ije gutembera mu bantu, Imana igiye gutembera mu bantu. Haleluya. Yewe wa musambanyiwe uri muranyumviriza, yewe wa mwibonewe uri muranyumviriza, ni wihane kuko Uwiteka aje gutembera mu bantu. Agiye gutembera mu bantu, niyatembera mu bantu akadutemberamo, urazi bizakoreka. Imana ije gutembera mu bantu bivanye n'ibyaha biriko biratuma Imana iza kudutemberamo. Haleluya. Nkaba nshatse kubwira umuntu wari wese ari mwaranyumviriza, niba uri umukristo ukaba uri n'umusambanyi, mwene data kumbura uhunge hakiri kare, kuko abakristo nibo bari kubarakora ibyaha bitandukanye. Ni muhunge uburakari bw'Uwiteka, ni muhunge mureke ibyaha muriko murakora bitandukanye. Yewe muntu uri muri umvira umuntu nabi mu vyumviro, ugacumurira mu vyumviro, ugakora ibyaha mu vyumviro, nukumbure wihane, kuko Uwiteka Imana aje kutunyuramo twese. Ntago ntiyatoranije, ntiyavuze ngo ni hariya cyangwa se hariya. Uwiteka Imana aje kutunyuramo, aje kuducamwo. Imana ikidushakira cyangwa se Imana ikikadushakaho nukwihana tukava mu byaha, nukwihana tukava mu byaha. Nimwibuke ibyabaye kuri Ninewe. Imana yaratumye intumwa kubi Ninewe, yatumye Yona ngagenda burire abi Ninewe. Bene data, kubera ko Uwiteka yari yashatse kurimbura abi Ninewe, kubera ibyaha barimo barakora, ibyaha bitandukanye, ubujura, uburyarya, ubusambanyi, ubusinzi, ubwicanyi, byabaye byinshi mu isi. Nimwihane. Ariko Yona amaze kuja kuburira abi Ninewe, barahindukira, barasaba Imana imbabazi, barasenga, barambara ibintu zenye, bararira Uwiteka. Imana irumva gusenga kwabo maze irabababarira.
rero n'ijambo rikujeho umuntu wari we wese nikontora uko ari karagendana n'Imana. Niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, numwakire hakiri kare, hakibona butarira. Numwakire hakiri kare, kuko amagambo yose avugwa ahangaha ntago ari ububeshi. Amagambo yose avugwa ahangaha muri Bibiliya si ububeshi. Aya n'amagambo y'Uwiteka, Imana yonyine iri kirivugira. Ngo kuko nzoba nciye hagati muri mwebwe, ngo kuko izabinyuze hagati muri twebwe, hagati. Rero mwene data uri muri yorohereza ngo hari amahoro, ngo amahoro ariho, reka ndakubwira, amahoro ahari ku muntu ku gatwe kiwe uriya azaba ariko arakurikiza amategeko y'Uwiteka, niwe wenyine afite amahoro. Naho umuntu azavuga ati ngo hari amahoro, amahoro ari hehe? Amahoro ari hehe? Wewe uzaba uri kuragendana n'Imana neza, ni wewe munyamahoro. Imana ishaka ko duhindukira byonyine. Imana ishaka ko duhindukira byonyine. Reka ndababwire bene data, yego ndazi neza ko bamwe muri ku murantuka mukansebya mukangira nabi, ariko nubwo nkubitwa ico kibombe cintuze cibitutsi ndagikubitwa n'abamwebwe, ijambo Imana izampereza nzaribashikiriza, kandi iby'Imana izampishurira nzabibahereza. Ndazi neza ko muri mwebwe mumbwira muvuga ko ari byo nikurira mu mutwe nkabahereza. Kuri wa munsi niwagera ugapfa ukava mu mubiri, ugapfa ukaja imbere y'Imana, niho uzamenya ko ibyo Imana iri kirancishamwo kandi nge ndikunda byifondera nkabikubwira. Niho muzamenya ko ibyo ndabashikiriza kandi ibyo ndikunda byifondera. Reka ndababwira, ntago mbuza akazi ko gukora ku buryo naza mvuga ubutumwa buri mwanya. Imana niyo ibishaka ko ndayivugira, kandi amabanga yose Imana izamishurira, nzayababwira. Ndazi neza ko mutazanezerwa, ariko nzakwera Kristo. Bamwe muri mwebwe muvuga ko ngiye mvuga amagambo nitumye. Wa munsi niwagera, mwene data we, wa munsi niwagera, wa munsi wo gucirwa urubanza niwagera ukaja imbere y'Imana utarahinduka, niho uzamenya ko nzaba ndiko ndabwira ibyo nikuriye mu mutwe. Ariko ndakubwije ukuri mwene data, ijambo ritubwiye riti igiye kuducamwo, igiye kuduca hagati.
igiye kutuca hagati. Nimwihane muze twegera Imana, nimwihane buri muntu yikontorore ku gatwe kiwe, urebe ukuntu ikuragendana n'Imana, ko urwo rushengero rw'Uwiteka ryo wewe ko uriko ko urumeze neza, ata kintu kirimwo kiriko kiratuma Imana iza kuturimbura. Nimuze twikontorore, nimuze twikontorore, nimuze twikontorore. Yesu Kristo nabaha umugisha. Iri ni ijambo riziye umuntu wari we wese. Twikontorore. Reka dusenge. Data mu izina ryawe Yesu Kristo, uri ugitangaza, uri uwicubahiro. Ndakwinginze Data uhabwe icyubahiro. Ndagushima ku magambo duhaye. Ndagushima Data kuba utugira imbabazi. Data, ndakwinginze umuntu wari wese ari bwumve yawe n'amagambo ahindukire. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabaha umugisha.